Tubahaye ikaze abakurikiye ATV. Uyu ni umwanya w'amakuru y'ubuhinzi n'ubworozi yaranze icyumweru, turayabagezaho tuyahereye hirya no hino mu gihugu. Duhere ku nkuru ivuga iti u Rwanda rugiye kugabanya amavuta yo gutekesha yatumizwaga mu mahanga. Guverinoma y'u Rwanda yiteguye kugabanya ingano y'amavuta yo gutekesha atumizwa mu mahanga binyuze mu korohereza abashoramari bifuza gutangiza inganda zitunganya aya mavuta. Ibi ngo bikaba byitezweho kuzagabanya ingano yatumizwaga mu mahanga n'ibiciro bihanitse by'aya mavuta. Amakuru dukesha ikinyamakuru The New Times avuga ko Kayonza Distribution Company Limited ari imwe muri sosiyete zinjiye mu itunganywa ry'aya mavuta, aho yashoyemo agera kuri miliyoni 10 z'amadolari. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Uzziel Ndagijimana yavuze ko ishoramari ry'iyi sosiyete mu itunganywa ry'aya mavuta yo gutekesha rizagabanya byibura amafaranga u Rwanda rutanga mu kuyatumiza, kuko urwo ruganda ruzajya rutunganya toni 100 z'amavuta ku munsi. Yavuze ko kandi mu itunganywa ry'aya mavuta imyanda izajya yifashishwa mu gukora amasabune. Mukarugwiza Laurence ushinzwe ibyoherezwa hanze muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yavuze ko iri shoramari rije rikenewe. Yagize ati iri shoramari ni ingirakamaro ndetse bizatuma n'abandi bashishikarira gushora imari yabo mu itunganywa ry'amavuta, kuko inganda zisanzwe ziyatunganya mu Rwanda zidahaza isoko ryaho. Ubusanzwe u Rwanda rutunganya amavuta yo gutekesha angana na toni 80,000 buri mwaka, rugatumiza hafi toni 125 zayo, bigatuma amavuta abamwe mu bicuruzwa 10 bya mbere u Rwanda rutumiza mu mahanga. Kuba hagiye gutangira uruganda rutunganya aya mavuta umwaka utaha rufite ubushobozi bwo gutunganya toni 100 ku munsi, amavuta arenze y'u Rwanda rwatumizaga ku mwaka, bikazagabanya amafaranga rwatakazaga ruyatumiza ndetse bigabanye n'ibiciro byayo. Mu mwaka wa 2019 u Rwanda rwatumije amavuta yo gutekesha angana na toni 121,981, mu gihe mu mwaka wa 2020 rwatumije toni 126 ndetse na toni 2, rwatanzeho miliyari 106 z'amafaranga y'u Rwanda. Abacuruzi bishimiye uru ruganda rugiye gutangira gutunganya aya mavuta, bavuga ko ibi bizareshya ba rwiyemezamirimo batandukanye kuza gushora imari yabo mu gutunganya amavuta yo gutekesha kugira ngo bahatane ku isoko ry'umurimo, bitume ibiciro bigabanuka. Hakuzimana Patrick ucururiza i Remera yagize ati nk'ubu ibiciro by'amavuta yo guteka byari byariyongereye, kuko litiro 20 yaranguraga 22,000 ubundi 35,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Iri zamuka ry'ibiciro biteganyijwe ko rizagabanuka iyi sosiyete ya Kayonza Distribution Company Limited nitangira gutunganya amavuta, cyane ko izamuka ry'ibi biciro byatewe n'icyorezo ya COVID-19 cyatumye ingendo z'ibitumizwa mu mahanga zizamo imbogamizi. Andi makuru tubafitiye ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'ubushabitsi bubishamikiyeho navugwa mu kinyamakuru igihe.com. Leta mu ihurizo ryo gukemura ikibazo cy'igiciro cy'amata kikigonga aborozi. Iki kinyamakuru cyaranditse kiti inkundura yo mu 2018 mu bucuruzi bw'ibirayi n'ibiciro byabyo muri rusange ijya gusa n'ikibazo gihari uyu munsi mu bucuruzi bw'amata, aho umworozi ataka ibihombo. Kubibuka neza mu 2018 mu ntara y'Amajyaruguru habaye ikibazo cy'ingutu cy'uko ibirayi byari byeze cyane kugeza ubwo abahinzi babuze amasoko, ikiro kigera ku mafaranga 100-150. Nubwo byari bimeze gutyo ariko mu bice birimo umujyi wa Kigali igiciro cy'ibirayi cyo cyari cyaratumbagiye ku buryo hari aho cyari kikikubye inshuro ebyiri. Icyo gihe Minicom yaje kwinjira muri icyo kibazo yifatanije n'izindi nzego, hashyirwaho igiciro fatizo haba ku muhinzi n'umuguzi, yaba ujya kubirangura ku makusanyirizo na wa muguzi wa nyuma. Imyaka 3 rero irashize iki kibazo kitongeye kumvikana. Gusa ku rundi ruhande nk'uko ikinyamakuru igihe.com cyabyanditse, aborozi b'inka bakomeje kugaragaza ko hakenewe ubuvugizi ku kibazo cy'igiciro gito bagurishaho amata, mu gihe iyo avuye ku ruganda aba ahenze cyane. Guverinoma binyuze muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yashyizeho uburyo bwo guha abaturage inka no gufasha aborozi bashyirirwaho uburyo bwo kongera umusaruro w'ibikomoka ku nka, by'umwihariko amata. Ubu bibarwa ko inka mu gihugu zirenga miliyoni 1,300 zivuye ku bihumbi 172 zari zihari mu 1994. Ubwo bwiyongere bwazo bunajyana n'umusaruro w'amata, aho nibura mu 1994 habonekaga litiro miliyoni 7,206, ariko byaje mu 2021 haboneka litiro miliyoni 864
ibihumbi 252 bingana n'ubwikube bw'117 n'ibice bitanu. Ubu bibarwa ko inka mu gihugu zirenga miliyoni 1.3 zivuye ku bihumbi 172 zari zihari mu 1994. Ubwo bwiyongere bwazo bunajyana n'umusaruro w'amata, aho nibura mu 1994 habonekaga litiro miliyoni 7,206, ariko byageze mu 2021 haboneka litiro miliyoni 864 n'ibihumbi 252 bingana n'ubwikube bw'117 n'ibice bitanu. Ku rundi ruhande ariko aborozi bo bahorana kangononwa ko kuba bagurisha litiro amata ku mafaranga make, ariko nyuma yo gutunganywa ugasanga ari ku giciro gihanditse cyane. Nk'urugero rw'Abinyagatare baganiriye na Igihe bagaragaje ko kuri ubu litiro imwe igurishwa ku ikusanyirizo hagati y'amafaranga 220 na 280, mu gihe litiro itunganijwe igura amafaranga 1,200. Umworozi utifuje ko imyirondoro yikoreshwa mu nkuru y'iki kinyamakuru yagize ati, nk'ubu hano kubera ko izuba ryavuye amata yarabuze, ni nayo mpamvu litiro isigaye igera no kuri 300, ariko ubusanzwe ibigura 220. Mu gihe twe iyo tugiye kugura amata ya Inyange litiro hano igura 1,300 y'u Rwanda. Uyu mworozi avuga ko bakunze gusaba ubuyobozi kongera ibiciro, nibura litiro ikaba yagura amafaranga 500 y'u Rwanda, kuko urebye ikiguzi cy'amafaranga umuntu atanga ku kwita ku nka, ubwatsi, imiti n'ibindi, ukareba n'ikiguzi cy'amata, ari ibintu bibiri bihabanye. Uyu mworozi yagize ati, kubona ubwatsi muri iki gihe ntabwo byoroshye, inaha izuba rimeze nabi. Twifuza ko leta yatekereza kuri izo mvune ikongeza igiciro, wenda tukajya tuyagurisha amafaranga 500. I Kigali iyo uhageze uyigura ku 1,200. Twe tubona harimo kuduhenda ko niba tuba twayitangiye 220 nyuma tukayigura 1,200 nta nyungu iba irimo ku mworozi. Nko mu karere ka Kirehe aborozi baho bo baherutse kugaragaza ko iyo batajyanye amata ku makusanyirizo usanga litiro imwe banayigura 150. Ubwo yari mu nama ya komite nyobozi y'umuryango FPR Inkotanyi mu mpera za Mata 2021, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yavuze ko iki kibazo gihangayikishije kuba umworozi agurisha amata ku ikusanyirizo ku mafaranga 200. Minisitiri Gatabazi yavuze ko iyo amata avuye ku ruganda agera ku muturage litiro igura amafaranga 1,200, amafaranga menshi ugeranije n'ayo umworozi aba yayagurishijeho. Iki ni ikibazo gihangayikishije guverinoma nk'uko ikinyamakuru cyakomeje kibyandika. Mu kiganiro na Igihe, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Habyarimana Uwamariya Beata yavuze ko umuti urambye w'iki kibazo ari ukugira inganda nyinshi zitunganya umusaruro w'umukamo. Minisitiri Habyarimana yavuze ko ibibazo nk'ibi bikibangamiye abanyarwanda, by'umwihariko abaguzi, ari bimwe mu byatumye guverinoma ishyiraho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge, ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi RICA. Yagize ati, kubibona nk'ikibazo ngira ngo niyo ndoro ya guverinoma, ariko iyo dushyizeho urwego rushinzwe igenzura no kurengera umuguzi ruba rugamije kugira ngo rubashe kureba ese hagati ya cya giciro cya mbere n'icya nyuma ibyashyizwemo ni ibiki. Yakomeje agira ati, dukunze kugirana ibiganiro n'abanyenganda boroheje kugira ngo batugaragarize cya giciro bashyizemo kingana iki. Birumvikana haracyari urugendo kuko turi mu nganda zikivuka, zigitangira nazo ntabwo zigomba gucibwa intege. Minisitiri Habyarimana avuga ko gahunda ihamye yo gukemura iki kibazo ari ukubaka inganda nyinshi zitunganya umusaruro w'amata, ndetse hagashyirwaho ibikorwa remezo bifasha aborozi kugeza umusaruro kuri izo nganda. Yagize ati, nka guverinoma tugenda dushyiraho inganda hirya no hino kugira ngo babashe kwakira ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi muri rusange. Mu karere ka Nyagatare hagiye kubaka uruganda rwitezweho kuzatunganya amata y'ifu, aho ruzakenera nibura litiro 500 z'amata ku munsi. Bikaba biteganyijwe ko ruzuzura umwaka utaha rutwaye asaga miliyari 19 y'amafaranga y'u Rwanda. Amakuru Igihe yamenye kandi yatangaje muri iyi nkuru ni uko uruganda nkuru ruteganyijwe kubakwa mu karere ka Gicumbi mu mwaka utaha. Mu 2018 nibwo Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yashyizeho igiciro cy'amata kigomba kubahirizwa n'inzego zitandukanye hagamijwe icyo yari yise guteza imbere umworozi. Icyo gihe umworozi yagurishaga ku ikusanyirizo litiro imwe y'amata ku mafaranga y'u Rwanda 180, byanzurwa ko yiyongera akajya ahabwa amafaranga 200 kuri litiro. Iryo kusanyirizo ryo rizajya rigurisha litiro ku mafaranga 220.
yandi makuru ATV yabateguriye kuri wa gatandatu twaganiriye n'abahinzi borozi hirya no hino mu turere dutandukanye tw'u Rwanda, aho mu karere ka Ngoma abahinzi b'ibishyimbo bavuga ko bibabereye ingorabahizi kugeza umusaruro wabo w'ibishyimbo ku isoko, ndetse n'abakiriya bakaba ari bake cyane muri iki gihe cyaguma mu rugo, igihe kitoroshye u Rwanda n'isi yose biri kurwana n'icyorezo cya COVID-19. Ku murongo wa telefoni aba bahinzi borozi baraduhaye amakuru mu buryo burambuye. Joseline, uratwumva ku murongo? Yego. Wakwibwira abadukurikiye hanyuma ukatubwira umusaruro w'ibishyimbo kugeza ku isoko muri iki gihe cya COVID bimeze gute? Bakoze amazina ni Mukangironsaga Joseline, bagezwa mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Ngoma, umurenge wa Save. Turakumva neza. Hanyuma muri iki gihe cya COVID cyane cyane urabona guma mu rugo yatangiye, ntabwo yari iherutse, aho icyorezo cya COVID kiri kugenda cyihinduranya ndetse gifata indi ntera. Hanyuma nk'umuhinzi ubona ari izihe ngaruka iki cyorezo kiri kugira ku buhinzi bwanyu cyangwa ku musaruro wanyu w'ibishyimbo? Iki cyorezo gifite ingaruka nyinshi cyane cyane ku bahinzi nkatwe, ko muri iyi minsi turi mu gihe cya guma mu karere, ndetse mu mujyi wa Kigali n'utundi turere 8 bakaba bari mu gihe cya guma mu rugo, kandi aribo bantu babasha kugura ibihingwa byacu. Biragoye cyane, ntabwo imodoka ziri kugenda neza, n'abacuruzi ntibabasha gucuruza neza kuko abaturage muri iyi minsi nta mafaranga bafite. Icyo rero bigateza ikibazo ku buhinzi bwacu no ku musaruro twabashije kubona. Birumvikana ko iyi myaka mukomeza kuyihunika, ni ibihe bisubizo mwishakamo kugira ngo igihe iyo myaka igumye muri stoke wenda itaza kwangirika? Gushyiramo umuti no kubibika neza, babibika ahantu ndetse hatabasha guhura n'udusimba tubyangiza, tugashyiramo imiti kandi tukabishyira ahantu hatari ubushyuhe bwinshi cyane. Muri iki gihe turimo cyo kuguma mu rugo, turacyafite uburenganzira bwo guhaha ibyo kurya ndetse no kubicuruza. Wenda ni nk'iki wenda leta yakoze kugira ngo iborohereze kugira ngo uwo musaruro ubashe kugera ku isoko? Ibisubizo leta yaduhaye ni uko yemereye abantu bacuruza ibiribwa ndetse bakarekura n'imodoka ziza kubigura, ariko bashyizeho amabwiriza y'abantu batagomba kurenga muri izo modoka. Nubwo imodoka zitari kuza neza, ntabwo abakiriya bari kuboneka neza. Bivuze ngo imbogamizi ihari nini ni abakiriya bakeya. Ibigo by'amashuri birafunze, nibo bantu batuguriraga. Akimana Alice ari mu karere ka Gakenke, ni umworozi w'ingurube, nawe aratubwira uko ubworozi bwifashe cyane cyane muri kino gihe cya COVID-19. Alice, kuri mikoro twumva? Ndabumva neza. Turi kuganira ku buhinzi n'ubworozi, aho turi kuganira n'aborozi batandukanye mu makuru yacu y'uyu munsi kwa gatandatu. Watubwira ubworozi bw'ingurube buri kugenda gute mwino minsi? Muri kubona ibyo kugaburira amatungo, amasoko bimeze neza, cyane cyane ko ingendo na transport bitari ibintu byoroshye mwino minsi? Urebye ubworozi bw'ingurube buragenda, ariko muri iki gihe cya COVID kubera gahunda yaguma mu rugo, tujya tubura aho tugwira ibiryo by'amatungo, naho twabibonye ugasanga biraduhenze. Urabona n'abanyeshuri mu gihe bari ku ishuri twabonaga ibiryo kubera abana baryaga kawunga, ariko ubu ngubu muri iki gihe urajya ku isoko ugasanga igiciro ni kinini cyane ugereranyije na mbere, kubera gahunda yaguma mu rugo n'iri zuba, mbese byose byarivanze. N'ingendo ni ikibazo. Urabona noneho hamwe niguma mu rugo, abandi niguma mu karere, ugasanga hari nk'uturere tuba twegeranye, ugasanga umuntu ava mu karere kamwe ajya guhahira mu kandi, ariko kubera iyi gahunda yaguma mu karere naguma mu rugo ntabwo byoroshye muri make. Ntabwo bishobora kuzamwo ikiza cy'inzara kikaba cyakwibasira amatungo yanyu? Yes, birumvikana. Ushobora guhura n'imbogamizi, wabuze ibiryo, urumva nawe uri umuntu utariye nta buzima, ugasanga nayo matungo abuze ibyarya, ararwaraguritse. Mbese ni ukudufasha. Tubashimire cyane abari baduteze amatwi munatureba kuri ATV. Aya ari amakuru twabakusanyirije kuri wa gatandatu w'iki cyumweru, tubararikira kuzakurikirana andi makuru arambuye ku buhinzi n'ubworozi kwa gatandatu w'icyumweru gitaha. Tunabibutse gukora share, subscribe kugira ngo mukomeze kubona amakuru yacu y'ubuhinzi n'ubworozi, gukora akagaruka hano kuri ATV. Mukomeze kugubwa neza na gahunda za televiziyo yanyu y'ubuhinzi n'ubworozi, naho butaha mwari kumwe nanjye Elias Hakizimana.